Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas vam donosim ideju za toplu večeru ili doručak. U pitanju su ove margarite sa pizza ukusom. Ovo je veoma mekano, toplo i vazdušno testo, pa ostanite do kraja i sačuvajte sebi ovaj video. U manju šerpicu sipat ćemo 250 ml mlijeka, dodat ćemo i 1 kašičicu šećera, a zatim ćemo sve odnijeti da se mlijeko zagreje. U toplo mlijeko izmrvit ćemo 20 g svežeg kvasca, dodat ćemo kašiku brašna, sve ćemo promiješati i ostavit ćemo oko 10 minuta na toplom mjestu da se kvasac aktivira. U vanglu ćemo dodati 400 g brašna, kašičicu soli, sve ćemo promešati, a zatim ćemo na sredini vangle napraviti udubljenje u koje ćemo sipati nadošli kvasac. I 12 kašika ulja. Varjačom ćemo sve promešati kako bi se sastojci sjedinili, a potom ćemo zamesiti lijepo glatko testo koje se ne lepi za prste. Dodala sam još oko 50 g brašna da bi zamesila testo koje se ne lepi za prste. Znači potrebno vam je oko 450 g brašna ukupno da zamesite lijepo glatko testo. Nakon što zamesite testo, uzmite jednu krpu, prekrijte ga i ostavite oko pola sata na toplom mjestu da naraste. Za to vrijeme izrendat ćemo oko 100 g sira. Ja koristim sir kačkavalj, ali vi možete koristiti bilo koji topivi sir, mozzarelu, kačkavalj, trapist, šta volite i želite. Potrebno je oko 100 g. Zatim ćemo izrendati i oko 100 g salame. Ovaj put sam koristila ćureću salamu, ali to možete po svom izboru, totalno je nebitno. Potrebno je oko 100 g. Radnu površinu posut ćemo brašnom, a zatim ćemo pretresti nadošlo testo. Posut ćemo ga brašnom, a potom ćemo ga rasklagijati na otprilike pola centimetra debljine. To je oko pola prsta. Ovoliko treba da bude široko otprilike. A zatim ćemo jednu čašu zamočiti u brašno i vadit ćemo krugove. Ukoliko imate modlice, možete raditi sa modlicom, ukoliko nemate, čaša će isto poslužiti. Višak testa sakupite, ponovo ga spojite, premesite i od tog testa ponovo vadite krugove. Od ove količine testa ja sam dobila ukupno 16 margarita. Krugove poređajte na pleh koji ste obložili pek papirom. Sada dnom rakijske čašice pravite udubljenje u svakom krugu. Jače pritisnite kako bi to udubljenje se zadržalo.
Obod krugova premažite umućenim jajetom. Ukoliko volite susam, možete ovaj obod posuti i susamom. Ukoliko ga ne volite, jednostavno preskočite ovaj korak. Svako udubljenje punite sa malo salamice, a potom na salamicu stavljajte narendani sir. Prelijte kečapom a zatim svaku pospite origanom. Pecite u zagrajenoj rerni na 220 stepeni oko 15 minuta. Do novog recepta ostajte zdravi i siti. Prijatno vam!